Profesa Joseph Nzioki ni watu la muti iseso ilaji toiwe ya kuwania ilovia siya kukile ikundi siya mwaituku ya masinga aya siya kana ya isoma vikia alama dhiwe ni wale siya kanandi ya Kenya yenda tongo imate uvidhani ya sindu na mena uima onajila matoe kuiwa na misingine ya kiuteti ni wadhingilila kana wena ngavana wa kaundi ya Masako Mwandu wa Vinyandeti ni meusukume ya amotongo wa chama cha waipa Dr. Stephen Kalonzo Musyoka kosa kivila cha usumbe aimukadhi ya wavinya kuidhi wa emutongo utena wia na kumatola mute atongo alame udhukuma kuyanisia mawendi mo ene Ben Musawe na mauvo inene akuya kangonde masinga kavindane kaleko manita na ene ndikivathukanyo Profesa Nzioki ni wokile ukayo kumana na iseso ila inatwa iwiva masinga ya kunenga na ilovia kwa mwaito mini mithelu aiweta mbesa ithitaita vikia mwaito aya ona kuvikia umundi na Nzioka na amwe kinduki ukwika chano magatinda ako malizete ndeke matwaira amwaitu mbeza na milioni mwonza seunwa maisemba maili maileo manenga nikithuku ende kana nane ni nae na mambo mwe abakwa kwa mazingano na kunieju ngoni mbeza zetu cia empowerment na no kwizo munene ngumwatia nikenda ni make sure ni wekata no munenga kwaje oingi Nzioki ni wathingelela vata wa tongo imena oima na mena mesili ya mavingo ku alama tonya kusuania na tongo yonde uvathukanu na milengo yo ya kiuteti nimo kwenda mutongo yutona kuthi mesani ti mutongo yukwazia ndeka la mesani na atongo imeva ti lazima winda ya agree na mundu nikenda mwikale mesani lakini ve kindu kitwa maturity katika leadership nimwezi maturity chao oima ti obese tuwezi na kuona mundu wa miaka labda BBT kana BBT bai walizo ile na kibezi na ngwaretie kwa utongo inuenda kindu kitwa maturity uima weze ile ona kenda ni mundu disagree na mundu kenda ni Kilonzi chalo unaweza kwethia chalo ti lazima wendo ngono na nzambe lakini kiumanja mwinyo chai mukanene ya issues cia maendeleo na ngwaretie lakini kwa ndo watongo imuwa lakini weza ni pese ikwelo siandea weza ya mundu cyo aje ndiye kalande na anganya na abu amuyendo kekalende na chao na mundu ya muka mutu wake kisio na to yande na maendeleo na miaka 5 baikirwa mana dash ya mundu cyo wake ni wake na nuye bawa na ndo ile kuiva na special ukaza kweli aikatuka ando 20 no uomwe ukazaidha ayandwa yandio menda lakini kweza itani wambesa tuikuona okuikireka kwa bila yolo uteti waye Nzioki ni watha na kumukwata Kalonzo Musyoka mbau aiweta wena gavana wa kaunti ya Masako Mwandu wa Vinyandeti tamena utonyi wa kuikithia ndongo yino niyo sakivila cha usumbi mwakani wa 2027 uvathukanu na tongo ya langi ukuwete tamena mawendi mo mbene au meangio ndemenda mayenda ikwatile tia Kalonzo makwatecho na maimana wethelela kula wegara wethelela I know them mundu longi utona iri wa Kalonzo kula no wabime weka angi mwezo ngwa mundu katika ndola ma Kalonzo mundu longi iri wa Kalonzo kula kena no jao no wewe na uume nikiveti nikine kiunjasiri no wote no mwitizia kula lakini andu angi uwa mailonza ko ukayuka muyamezani ukamya meza nina kashakwa no mwaza voti Kalonzo wona uma vilingi wa mauvo mutongo TV kuma baka ngonde masinga kauntini ya Masako nyeni tawa Ben Musawe.